Catholic program clear tu zong te in zawa in chi bevek ule Catholic Chanchin Lawrkhawm milongai thlang a chiar tu Philip Changkunga Diocese chunga tong try changai le mangai rongbol na hun nei ani Pathian him Francis chuan me ni sompali ni ngani khan World Day of Prayer for Humanity khovela mishing ti ta na tong try na nei tura min ngen angin khovel mun sang sanga ring tu te chu he mini hi ulukle thu zoka serturin min soma chumi bawzui chuan kan berampu Most Reverend Stephen Routhlung a CSC point thu chu asiamin he mini hi COVID-19 ripui alore theina tura tong try chongai le mangai rongbol na hun nei tura diocese in min ngen angin mun sang sanga chon he mini hi urson taka man ania ring tu mi bui tam tak chuan mi mal le chungku angtein chonghaya tong try na nein veng le veng po na chungku le mi mal tanpui ngai te tanpui na hun an manga Bishop Sarkularin atalan anga me thlapum maripola hlan ani angin mun tam taka rosary tong try na mangin he hun hi an mangbok ani HSLC result kan kaushan schoolin nan ti thale Many som pathum ni lai ni khan Mizoram matric exam result chu hun har sa takara ti chu ania heta hian diocese chunga kaushan school rang ti chuan atlang puin an ti thalea alomum hle kan ria thei china kan kaushan school result lang pui ilo thlirang St Paul's Higher Secondary School chuan kumdang ang booking result an nei tha za pasin top 10 na mi pariat lai an langa top 10 na pakhat na pathum tele pahni na te chu St Paul's Zirlaivek an ni Sacred Heart School lunglaya mi somria le pakwa examine riat an pasa topar pakhat an nei bok Marian High School serchi point topar pakhat an nei vele boka school ayo hian mi somria le pali examine mi somria le pahni in lotlin na an chang ani St Andrew School Longmual St Francis of Assisi School Mamit Holy Trinity School ITI Fernando School Zemabok Don Bosco School Darlon Holy Angel School Sipir, St. Francis de Sales School Sateek, Don Bosco School Ratu, St. Charles School Maubok, St. Stephen School Nathialte atanga exam zong ti chuan lotlin na an changvek ani Holy Cross School thuam pui atangin mi som pali an exama mi som pathum an pasa St. Lawrence School ramthar atangin mi somli le pali exam omin mi somli le pahni an pass bok Don Bosco School selling atangin mi som pakwain an exama mi som pasarin lotlin na an changa Holy Cross School champaya mi som thum le pasari examin mi som ni an pass bok St. John's Higher Secondary School Kolasi patangin mi za som ko le paruk an exama mi za som sari le pasari an pass bok St. Henry School Waring te atangin mi som thum le pani examin mi som thum pakhat an pasa Don Bosco School Longtlai atangin mi za som pasari an exama mi som ko le pali in lotlin na an changbok Don Bosco School Bualpui NG atangin mi som ni in exam an ziaka mi som pakwa an pasa St. Francis Xavier School Lengpui atangin mi som pathum examin mi pakwa an pasa Don Bosco High School Siaha atangin mi som ko le pariat examin mi som rugle paruk an pass bok St. Peter's Higher Secondary School Singchi patangin mi som rugle pathum an exama mi som li le parukin lotlin na an changa Don Bosco School Thenzol atangin mi som pakhat an exama mi paruk an pass bok Mount Carmel School Kholai lungatangin mi pakwa examin mi pali an pass bok ani Augustine Institute le CBCAI Tangkopin Catholic Bible le linthar anti chuak Catholic Bishop Conference of India le Evangelical Protestant Publishing House pakhat Crossway te malakna in USA Augustine Institute chuan Bible le linthar anti chuaka he Bible ming hi English Standard Version Catholic edition wa ani he Bible hi India Rama liturgia man turati ania tin Vatican Point Bible pakhata hian English Standard Version Catholic Edition Lectionary an pom thu an chu abaka Bible le lectionary te hi khovel puma mantura ti an ni thei thu an talang bok Bible thar hi atira CBCI chuan buai puin Asian Trading Corporation ATC nen an buai puya anwa ATC chuan Crossway Publishing House hi kumsang ni le somparuk khan bepopin chuta tang chuan an thok hauta ani Al siam zong nu hian February sang ni le som pariat khan Bible hi Vatican chuan an approved thu an chua December ni som pakwa khan lectionary po hi pom tura thon le anita bok ani lectionary le Bible thar hi India rama man tura thu chua ani le bok
Bible lectionary an buat sei chan hi soin Augustine Institute ta pathian thulama mithiam Mark Gizak chuan Bishop tamtak English mangtu te hian lelin masa te kha andu khoplo deuh thina a lelin turang taka lelin ani chia lova anrin awangin mantur thazok andu awanga boipui anni thu an soi ani Africa ram sang sang chuan COVID-19 boipui nakara ran nung puang le tuilian antuar Khovelin a boipui COVID-19 natna do kong ha Africa chuan chaktakin malama se boina dangin a hlia khu bel le a Africa ram sang sang te hi ran nung puang le tuilianin an ram arun chunjom le a hei hi UN chuan a bikin Ethiopia Somalia le Kenya ram tan phei chuan thil hlom lutuk ani thu puang ani heng rama te hian ran nung abikin khau hi apung na sa ema tun thleng hian alapun bel zel thu an puang ani khau te hian chichak ema darkar khata mel somkwa an thlok theya ho phei chuan an thlok chakin thlai le eitur khol sa te an ei chena sa ani heng rannung te hian ni khata mi singthum sanga in an eiral zat hi an eiral thei ni in mithiam te chuan an soya kumsom sari chunga rannung puang na sat bertum ani thu an soibok rannung puang February atanga lawin tran to kha ani Catholic charity group le Catholic official te chuan heng rannung puang dona tur hian an theyang tokin ma an lo la to a boina tam takara tuna hian malakna kalpui mek zel ani thu US Catholic Charity Catholic Relief Service President Sean Callahan chuan soin Shripui leng chu an ngai poimo ber chu nima se hrisel na le nunna atan he khawpuang hi a hlo om hle thu a soi ani khawpuang baka hian Africa ram sang sang chuan tuilian an tuana saboka kumdang ang lava ram ruwa tuitla chuan mun sang sanga boina thlenin Kenya mi za somkwa pali in an thi pha to a tin Rwanda le Somalia po nunna chan anombok Uganda chuan tui chim chin asan em awangin hospital mi zani an tangkhang tu an ta langbok ani tuilian hian leileta na thok tu khol sang sang te dole bungrotam tak alen bo awangin tram tuar theimai din huna an din thu BBC report chuan ata langa thalo om le tura po ruwa tuitam tak atlak zel rin ni bokin hei hian tuilian hlo om jok athlen ngei rin ani bok ani rannung puang le tuilian baka khovel mun sang sanga Shripui leng awanga chole eitur mansang zel hian hun local le zel tura Africa ram abik takin ram chaklama omte chu nasa takin angong ngei don thu Catholic organization sang sang chuan an soya chanpuina po athei ang chin china an kalpui reng bok ani Popin famta mithiang him John Paul panina kumzatlin lomna mangdon Mary Sompariat thotani jing dar sari khan Pope Francis chuan St Peter's Basilica mithiang lim John Paul panina kumza atlina champha chu athlana mas thianglim mangin alom dona tin hemini hi Vaticana mi puite ta na mas in khom thei hun in tran le na chia ani bok pian chamlom na chungchang hi soin Holy See Press Office Director Matteo Bruni chuan mithianglim John Paul panina pian cham centenary Paul hian pa thianglim chuan Vatican Basilica a mithianglim na chepela hian jingdar saria mas ahlandon ani tin asoi ani Pope birthday lomna hian Polish bishop te chuan ringtu mi puite chu #manga centenary lom turin an soma social media lama #thank you John Paul II ti mangin social media lama thu thalak le video te post turin an cha ani hei hi Pope ani anga rongbolna alo kalpui zonga achunga lom thu soina atan ani thu Polish Bishop Conference President Archbishop Stanislaw Gadecki chuan apuang ani Pope birthday ani baka hian hemini hi Italy rama public mass neile theina in tanani ani bok awangin popin mass ahlan tur hi mipuita na buat sai mass thiang lim live stream anei nun ber ani tur thu Matteo Bruni chuan asoi bok Marsni kwa tangkhan jingtin pa thiang lim hian life in mass thiang lim ahlan na ti chua ani thina tuna mipui tel theina tura mas hi hlan ani thin to don awangin live stream hi ti top ani don ani amai ro chu Vatican Basilica ero a hon hun tur pon alani lo thung kumlama upato tak jesuit pui thiam parukan boral Jesuit pui thiam upato tak paruk anrong bolna tanga cholta Philadelphia an society en kolna noya umte chu COVID-19 awangin an borala
pui thiam thita te an enkol na mun hi Saint Joseph University Loyola Jesuit Residence muna Manresa Hall ania Manresa Hall a hian Jesuit pui thiam sompasari enkol an nia an vain COVID-19 hi an vei ani pui thiam thita te hi Fordham University ya Computer Science le German trong lo zirti ri to thin tu kumsomriat pariat mi Father G. Richard Dimler te Maryland Loyola Blakefield Prep School Headmaster Loni Trin kumsom kole pathum mi Father Francis Moante Scranton University Counselor Nitrin kumsom kole pathum mi John Lang te South Africa Theological Institute Professor Nitrin kumsom sarile pakomi Father Edward Dogetry te Georgetown University Campus Minister Launito kumsum sarile pasaria upa Father John Kelly tele Manresa Hall Nursing Center brother te enkol tu kumsum sarile pasaria upa Father Michael Rico te anni he thina chungchang hi CNA Shilin Society of Jesus East Coast Province thupuang tu Mai Gabriel chuan helai huna thojong jong te hian sarkar dan le him tlan zong na tan ti thei tur zong zong an ti thu le achunga chengte chu film kule uluk taka en thlak reng an ni thu soin an dan zolo nat nei na tlak buak boral ta te awanga Jesuit community chu alungai thu le he nat na tur mek te ta na an tong try reng thu a soibok ani Cardinal Renato Corti chu kumsomria le palimi ni in aboral Many sompani tholini khan College of Cardinals chuan an member pakhat chanin kumsomria le palia upa Cardinal Renato Corti chu aborala ama hi Italian Bishops Conference Vice President Launereng to thina nia Africa le Latin America rama te zina nasataka missionary tamzok an om theina tu le rongbol sa te point chakzoka ma an lak theina tura mala thin tu ani Cardinal Corti hi kumsa khazakua somnga le pako khan Archbishop Giovanni Battista Montini tuna mithiang limpol porugnatia riat Lawrkhawm puithiama alo chantir to a Bishop ani na hi kumsa khasukwa somkwa pakhata tanga sangni le som pakhat thleng khan alo chel to a kumsang ni le som paruk khan Pope Francis chuan Cardinal alhang kai ani Cardinal Corti hi kumsom chung Italian Bishops Conference Vice President Loni to ania ama hi Vatican Congregation for the Oriental Churches le Congregation for the Evangelizations of the People's member alone rank to thin boka tin Milan Archdiocese Vicar General alone rank to thin bok ani athi thu hre thian pa thian lim chuan awi thu puang halin Cardinal Corti chu Christa Chanchin puang dar turin tak ani thu le a in pek na le do thaina chu kaushanin ama nena kanjir thei langsar tak ani thu a soibok Ten Pope chuan Cardinal Corti hi pastor fingtak ani thu alo soi thin bok ani Vatican official ten Shipui kai te tan an hlo an pe Vatican ha charity lama sul sutulian tak Cardinal Konrad Krajewski chuan me ni som pathum khan CNA Shilin Vatican official te chuan Shipui vei te tan an hlo tam tak an chun lu thu asoya Athen chuan an thlakhat hlo zong zong an pek thu le athenin an thlani hlo don an pek thu asoi boka Athen tho thu phei chu hriatir an ni lo thu asoi tela an bei sei aya an mu that thu asoi bok April Niruk Khan Cardinal Krajewski hian Vatican huam chunga Cardinal Archbishop Bishop tele member sang te hneina lekha thon kwalin Pope chu arong bol na konga chanpui turin asoma he lekha hian he hripui lenga wanga tuarte chanpui na turin tholom mani phalangzat zat akhon thu asoibok hemi awang hian he na dona atan hian sum thanem tak atling khom ta ani aman na tu le athon na tur ero popin asiam remang hemi chungchang hi soin Cardinal Krajewski chuan tuna sum thling khom hi khovel puma mi re theile na tuar tu te tan ania fan then khat thling khom to te chu Romania mamo te tan man aloni to a Zambia ventilator thon aloni to bok tin fan an lo man to na te asoi bok ani Poland in Vatican hena Shipui laka in venatur manrua tam tak anpe me niriat zirtomni masa khan Poland ramchuan Vatican hena medical supplies tam tak ahlana he donation hi mithelm John Paul panhina kumzatlin lom na pual ani thu anta langbok heng thilpek zinga hian mask hand sanitizer le datna dauna konga manropoi mo tam tak anthon tela
he thil hi Pope Francis le Polish President Andrzej Duda te phona anin biak nara ani thu puan ani bok hemi chungchang hi soin Vaticana Poland Ambassador Janusz Kotanski chuan heng zongzong te hi Pope Almoner Cardinal Konrad Krajewski nena pek ania ani hian Vatican khopui pona mi te chau apedon lova achunga nathok te po apedon bok ani hei hian Swiss Guard le Gendarmerie te po ahuamang hei hian omzia kan tan thui tak ania abekin Poland le Holy See inkara in unaw na atana poimo hle ani kausan le khovel ni phung tam tak thlak danglam tu mithialim John Paul panhina pian cham hlutak pula he thil hiti ania hei hian Polish kan ni anga in pum khatna achem nung ani tin asoi ani Belgium Brothers of Charity Congregation enkol damdoin sompani te chuan euthanasia kalpui theitura an pom awangin Vatican chuan an inzomna achuchat Belgium Rema Brothers of Charity enkol ril rulama damdoin sompani te chu euthanasia an kalpui theitur thu an pom awangin Vatican Congregation for the Doctrine of the Faith chuan Catholic enkol ani na atangin an inzomna an chuchat thu an puanga hemi thu hi CDF Perfect Cardinal Linus Ladaria chuan Mars ni somthum khan Brothers of Charity Superior General Brother Rain Stockham neina lekha in ashiatir ani he thu thar hi me ni sari khan Belgium Bishop Conference nuncio chuan apuang chiang bok he lekha hian Congregation for the Doctrine of the Faith chuan orderin an enkol hospital hian Vatican tenen meeting voi sari an nei nuale euthanasia pomnaram Netherlands Haarlem Amsterdam Auxiliary Bishop Johannes Hendricks Kaltlangpua inbiana kalpui ani nuwa po mishring nunna ada san lo awangle euthanasia an hnol thailo awangin Belgium Brothers of Charity Rongbolna Hospital hi Catholic enkol ani na atangin an chutcha thu an tar lang ani hemi chungchang hi suin Superior General Rene Stockholm chuan lay member tam takin an enkol hospital brother thok te chuan heng damdo in te hi an chu san angai dona tin kumsang jari som panga tanga lodin to hospital bungruwa te chu in semdan turpo aboi thak thu asoibok ani Belgian bishop te poin hetiang boruak aum tamai hi poi anti thule thil khir tak ani thu an puang ve boka Brothers of Charity te chu an na thona lom thu an thilbok Romadin Brothers of Charity po le Belgium an province kumsang ni le sompasaria province directorin khongai ti hlumna an kalpui tur thu an puana wangin an inkar alo chitran to a voitam tak in biang na kalpui ani nuwa po atuama an hung tol tak lo awangin Catholic nena inzom na chu ti top alo ngai ta ani Cholkalom turchunga kausan ni poi mole ko cherte ilo thlir sunzomang me ni sompasari pathian ni hi Easter pathian ni voirukna ania hemini hian Chanchin tra Johanna ziak bung sompali chang sompanga chang somni le pakhat inkara isuan pa in tharau thiang limpek mintiam thu asoina kan ngai thladon ani me ni somparia thotran ni hi po ahun laya ram le ram inkara inti boina thutam takrem tu le mitam tak Christian le tu an phiaru ka wanga tan ina khung le anti du da em wanga nunna chan ta mithiang lim pop John pakhatna hriat reng na ni ania me ni somparia thole ni hi kumsom ni ani atanga tong trai na hun mangtu anuwa pop ni ta athil phal le fel em wanga mitam takin rem changala a thil diglo tam tak anti pha ta ka wanga thlanga nuwa pop anin atanga in nuk dok athi thlenga milim thei tak mithiang lim Palestine hriat reng na ni ani bok ani meni somni ni lai ni hi kumsang khazali hun laya shichia alen laya ni tin mi somni deu tho anthi hun laya natna veite chom dol tura anun petu aho tenena chun le zan zoma damlo enkol na thoktu tong try ngai na em le pathian thu puan dar na tura keya mun hlatak tak thleng thin mithiang lim Bernardine of Siena kut ania me ni somni le pakhat ninga ni hi Christero war hun laya diglo takapu pathian tri mi le midik tak martar athita Pope John Paul pahni na in mithiang lima apuan mithiang lim Christopher Magalhaens jara hriat deng na ni ania me ni somni le pani zirtob ni hi
Italia piang anau panlai tanga sister ni chakna nei achung ten adu lo chung pasal an nei luitir fa pahni an nei nuwa a pasalin athi santak le anu loka afa te pahni poin anti san atopa sister ni theita athi dona hriatin amak tak dong tu mithianglim rita of kasia hria ring nani anibok mei ni somni le pathum inrini hi Christian chung ko thatak atanga seilian min ngai tlom le ngil nei puithiam ani nuwa chena tur nei lo damlo tele no chizuar titana naro pui tak thok tu ama awanga thilmak tam tak thleng mithianglim Philip Neri pahni na ti hiala ko mithianglim John Baptist de Rosie hria ring nani ani khatizong kha Catholic Chanchin Lawrkhawm kan thlir ho theite ani e